kami nuestro mundo, yang ngayon ay nasa pagkarano. Mungkin, pwede lang ng poros. Kamu amat lamanya dari sasiri. Mau sorong dia kan, nanti di kono dia rara, lalu api malis di komasion di. Bahasa kebasa. Ayo. Om nisa di sini, taga puluh paros. Masa momen pakai ras sini taga puluh. Ayo kita saksi mana? Namanya nisa sering kita kawin sana. Bukan jadi lekap. Nasol. Dalam nisa isu. Resisi. When you decent so on Roman John without decent issue. This is when you then decent masih dia ada sasi di mana semasa di kasanya hukum maka dan amat suku hukum kecil ni sama. Irai sabun, aku kecil ya irai apa sabun masakan. Aku Kalau aku mengenai tentang
Alviepas. Nana sasi siya kemauan siapa. Sehingga Alviepas boleh ditetapkan. Dapat lepasan dapat halen sampah. Lepasan halen pos. Jesus Christ kapakin orang na sobrang nanasat pa sa tawin mo kasi na yung sisis kapap. Baka kasi na yung sa siya mas koros na puro sampayan pa. Koros makatati. Dan nagkoros na yung kapakin keunaan ko ika. Diba sisis sa kuya kaway kong nasi sobrang tapos. Diyan sa mau dapat merangkap palu, palima tu mau, semua dapat tiada lagi. So ises pun, so pasal. Dan mereka menganak kebinelan. Kau pada kesoin, pakar dah, para pasal mereka alan pos. Palima tiada mau sojudkan. Om sasi hermas ameler seri ka kuluput koros. Menepeta ko may pangalan kita sasi kan, menepeta ko mau. Apa? Tamak sasi nuya ba? Sasi kan minena soman almau nalekos. Meson de mau sokan metek sokan de namela. Batang sasi lang niya, wasakan niya na ano. Kapag sasi na nasaswasan ang kawin mo. Hoy mo, maayos siya. Para ba? Isurja kapag piniray siya. Kaya piniray kan na bang puso niya. Para kan niya na. Para nagsasiyana ng nagtutuwa o nasasigiyak, nagkakataw ng sampahin. Pamaulan sampah unang kaya pa, pinalaman. Kasi ganda na ang dingan keutang ko din ang rosmer, kahit sikot, tilpa, pamaulan sampah, tiarang sampah. So mo, kabayo, masasmantir na maulan sampah. Para ito, pos kawing iksas. Tatyanan kay naanin pos na yay gomsul. Pos kata ito sa pumilos. Kaya kau kagakawing iksas na anin pos na ini sisi Deo dari satu. Pasal itu apa? Jesus Christ. Pasal armas. Dengan kaum kos yang tetap. Bahwa sasa na bukan bukti. Na kita bersasian dan akan bawa ini masih kemarani. Na masih deh. Water. Na Romawan John Iralaw Isa Isa ko yun kakaway mo man pos pasal nila sisis diyan katatong na isa pa ang kakaway sa si song mamaw sa alo masasin ng kay tarubangan sasin ng kiyar mepos mau nagkakapay mepos kiyar karena Romaw dan John Iralaw Isa Kalau Rom, dalam Isa Bono, irisik, kuma Isa mau Isa Bono. Pagkat kita saja kan wina mo saja. Watak kaya pa, isi tinapuksan. Kaway mo, engkang diyan sasi. Pagpos teli bagi kita mepos mau pasasikan tentang kita memungkin sasi mau berusaha. Na
Amin nga kayo. Without you, then, without you, resisik you, then, bueno. Pasal ito sa pasagbuhay niya. Dahil niya. Paiwanan ng alang mo. Ewan, nanang nila. Parang mentesa na esas orlap mo ba? Pas, alay pos, tagalan sampai. Armas paling na bes, saya kalau kawilan armas mo. Rekin paren di peke kusine dan kawan. Netesa sugayo lagi. Wasa tayo pin. Kagan sugan nangala. Kagan bawa macam na season course. Spring, fall, summer, winter. Kagan wow, sugan na. Pamedasa na armas pinya di. Baik yang kusine dan kos. Armas suwet. Dengan sudah menangani, enggak dengan popular bersama. Kepada mas pinya masih sesuai seperti sinian. Bahasanya nama kedua mau siri kedua itu. Sahaja dia koi, sebab koi mau bahasa di nona. Bahasa juga pikir kamera pada sahaja dia. Alam dia kisah sorot. Kemudian kalau kos, agar kita cover dengan fisik dengan jiwa sama. Kekasih dengan lewat apa dengan kami. Kata sahaja di sekolah. Ansau koros, ragi sahabat koros. Pasasnya kan kawin dan kos. Pahita ni alo. Dan kos kiensas. Alan kos. Ita ni kayo pai kebinalale. Mamau kebinalale. Sawola. Kesukaan kebinala. Pai me. Sasi ni mundo. Apa tu kita. Sasi kan kong. Kabuwa kita mungkin masalah kos. Pada sasi kaya to. Rong kita masalah pak. Esok kau itu mentingin kau itu masalah kos. Mamau. Tapi dia masalah kos mau. Kalau jangan kau sini wasan kau itu. Makan ti tegak musuh kos nokian kos. Pe ayat armas berpegang sisi sepat. Mersano ke kos atau nama armas mau armas kos dan pusul i. Kebaik sasan dan sasma kau itu karena pisau dia. John Sidu Esamun. Kos kata nama sabuna hero. Bina na sirimente, bema. Na sirimente. Kata nama sas pusapai. Kos na pusun nai. Pairasi bitel nani anti motion. Kebayang sasya pusun nai. Sasya nana batak pusar. Rom kawin bab. Bukan kawin to dari mana kan kawan sasina and more. So, baharan kos. Kebayi pun sisi mereka yang ada pasal kawin itu. Orang ni sasi siri. Terkapul pun Amerik sasi kors. Darmasen pun sampai. Kau mau kepada supplement masuk. Jaga kalau na iu ibu kalangan kors. Katalah.